많은 메시지를 채워서야 아, देते तो खाना ही खाना दे दूंगा देते ना तो खाना ही सु क्यों लेगा चाहिए तो आने ओके हाँ जा लेगा हंडे आपको चाहिए सुई लफ्स हाँ दीदी की लफ्सो वेरी गुड चिकन ये सोया अरे चिकन ग्रेवी 아주 난 상마사야 그거라 아마기 칼라 치킨다 아니 디레 아마기 칼라 치킨다 사다 숲 남이 아니 다른 칼라 그래 우선만 나가요 라 아니 소금가 반딜래요 봐 아니 칼라 아마나 사다 숲 이겼어요 막 브로콜리 남들 치킨과 브로콜리 아니 가난스 푸드 상마랑이 치킨 그레이비 써요 헬로 라다 가지니 가지를 강만 나서 아마 모자 교는 놓아줘 Aman atanda kanla dasa pimnala ida sistara ida ses 어이 안 땡이 좋다나 아마다 디 칼라 그래 아빠다 아데 건조 아미 캔든도요 녀자든 지자고 열라네 아니 녀자게 가도서 온데는 도 친당 아니 칼라스니 샤샤요 안 건조 리기란 안저 남도 칼라사 친데기스 오이 안 땡이 좋을라 오이 야다 아마 건조 레서 녀자게 아니라 아니 이거 뭐래도 뭐라고 골라야네. 아빠다고 고서 차남도매 풀고비다 아다 풀고비 가드로 베레사래 레다 카카 근데 야보 마부레도 가우르도 드래곤 거기 पाँच रुपये वो पाला घुमूंगा रिलायंस पाला घुमूंगा दूधा पे आको ताजा ताजा ते फूल गोभी घूम गए रे तो घूम गए कांचिक ला घूम गए दूधा रिलायंस ला फूल गोभी घूम गए पे आको चुम्बो चांगमा दी 16 रुपये केजी को रे दो डालो नहीं ना रे छोड़ देना ये ड्रैगन फ्रूट 치킨 안에 당근이 요새 정말 실리그리네. 어, 나 신부점인데 가다 가. 가 사대요. चॉकलेट दिस तो देखेश सीजन अंदर था देख के ये था खाला साजने खाना सासा ने ल गाइस खाला साजने तो शानो तांती नेरो पालन फेरि मैचिङ मदा ओ ड्रैगन फ्रूट मामा संगे तुम आता थांगुर से सांगे ठीक है मामा मोटो थैंक यू थैंक यू बिस्तारै गर्न हौ मामा युलाई चाहिँ यता हन्ड्रेड bit hot taste 근데 원한 베스트 आते थे मैं थांगो साइ सा ड्रैगन फ्रूट ओ ड्रैगन फ्रूट में माउ छिया मैं लगी उसको लगी मैं लगी दिन में कहाँ किनिस दुईटा बाटो रहेछ नि मैले बाइपास जाने बाटो यही हो साथै
यहाँदेखि सिधा जानुहोस् कि अरे भने कि त्यहाँदेखि फेरि सिधै जानु अरे होइन ऊ माथि हो जानु मैले चाहिँ दुईटा बाटो देखेको सोधेको नि सुलर दि यो मेरो सबैलाई लाग्यो एउटा एउटा मलाई मलाई यो लाग्यो भने छैन गाला चला होगो आते सँगै हमलो भाइ ओइ हिजो त्यहाँ हिजो यहाँ हेर त चिप्सले जान्दैन है यो सँगै खानुपर्छ ल मुखबाङ गरौँ न मुखबाङ जस्तो मैले देखेन है मुखबाङ गरौँ न आते मुखबाङ दिखा रे धनिया घुमुगा ठिमा यहाँ कुदो ओ ठिमा यहाँ उस्तो तर अन्त धनिया बजारमा त 10 रुपियाँहरू गर्छ त 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ अनि अन्त हामी किनेर बजारमा बेच्नु जाउँ होइन धनिया फुलकोपी नहीं खेप्सा यो रे कुद्नु सक्दैन फुटबल खेल्दैन अब पुत भग्गु खाना खा सके लंग्से सके कि छास्या सके कि खा सके खाला सबै बिचहरु के भयो भुरी बोकेन गासी खाला सादा आमा खाँदै दियो त ना सो आगिलाई त गेम चाहिँ जुएछ छाङमाला हो अनि आगिलाई छाङमाला गेम चाहिँ जुएछ अनि खारे गेम खारिङ सन्डे रे अनि नाङ्ला छाङमा नङ फ्यामिली छाङमा नाङ्ला यो रे सो अनि आगिलाई अब गेम त चिया लाग्यो त इनाम खायो रे इनाम सस्पेन्स इनाम ल त खवाइ गुरा मारे इनाम यहाँ छोमो गोरा आमा पनि जोस रहेछ त इनाम मेन चाहिँ दिदा प्राइस याको गोरा प्राइस हाको गोरा प्राइस हामा गर्नु त यहाँ चाहिँ म चाहिँ दिवन लिगमा राख्न लाग्यो जोस लिगमा अनि आगे लाग्यो त पैसा सबै यो पैसाहरू जित्यो भने चाहिँ दिन्छु भन्दैछ भन्नु त्यसो गर्दा चाहिँ यसो हामी अब यहाँ घरमा आज सबैजना घरमा सन्डे गरेर चाहिँ आज घरमा सबैजना छ अनि आगिलाई गेम खेलाउने भन्दैछ अनि कुन चाहिँ गेम खेलाउने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन इनाम के हो भने त्यो पनि थाहा छैन एटलिस्ट इनाम भन्यो भने हामीलाई प्राइज भन्यो भने हामीलाई खेल्नु यो जोस पनि आउँछ नि फर्स्ट सेकेन्ड के रहेछ भनेर त्यो पनि भन्दैन रहेछ अब के गर्नु लु म देखाउँछु ल गेम खेलेर मैले अघि इनाम कि इनाम भनेको सर बस त नखेल्छ अरे कुङ्गाले सर तँ गेम खेल्नु अगाडि सक्यो निस्कि सर जति भन्छु त्यति मान्छे बोल्नुपर्छ के भन्ने सिम्पल खारे गर्नु त जति मान्छे भने त्यति गेम गर्छ सुन यहाँ मारा नै त स्ट्यान्ड
आउट राइट बॉडी में यस्तो भन्नुहोस् हौ इसको तो लेफ्ट राइट मात्रै रहेछ त आमा जाने काम तर मैंने क्या किया ना उसको कर रहा हूँ मुखले नबोले यस्तो गरे हैन यस्तो 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 यहाँ आमा लाग्नु सरी हो सरी मिल्नु अब फर्स्ट म सिकाउँछु है ल अब आएर सिकाउनु पर्यो हैन मैले फर्स्ट कस्तो गरे फर्स्ट यस्तो गर यस्तो गर ल आमालाई गर अब भएन यहाँसम्म हो नि कस्तो थियो फुल मैले यसलाई कमसे कम सिके राम्रो हेर पुरा टाइम भयो यस्तो यस्तो बुझिस हैन मेरो अगाडि उता फर्क्यो नि तँ हैन लामो गरो
यस्तो यस्तो गरे यस्तो चिलिमिली अझै यस्तो मात्रै यस्तो त ओके this round the cute pictures man Agila statue Oh, statue. statue यहाँ गर्नु सिक्छ statue त्यसले नै एक फर्स्ट राउन्डमै त आउट गर्यो त यसले त फर्स्टै राउन्डमा आउट गर्दैन पछि आमा मात्रै हो स्टार्ट भयो गेम आफेल चाहिँ उठाइन है के गर्यो घाँसीले सब भुइँमै घोप्टाउँदैछ खानु क्या घाँसी लामो त सब भुइँमा जाने केटीहरू कति पनि पसेको छैन केटाहरूको बेसी पसेको छ लामो टाउको सिधा गर न नभटिन घाँटे पक्रेर हाल्नु धाबी लास्टमा विनर चुकी विनर Oh my god. Oh my gosh! Oh yeah guys, so thank you video matara enchigis ani shiush kale khasse mo rosse chilme
오늘은 진타링기 vlog ngatakan enchigi sira tisnya demba Mani changmai ganda please like and share and subscribe chira and comment chira okay bye bye see you in my next vlog bye take care so bye Euro shastarin chuti Sunday takpa Sunday ran tange room feel chas me ni kiura ra family din sangwan nam zom video chi china me jan video ge ra mo ba video ta ra kiura chag da ngat ba ge kiura video ta ge da kiura chas me ay we ani ta di ideas mo enjoy gi like the game to jouer me mo an to khala sa ge me mo i lob ti sala ken to me ya potena to na gift gilan me gift pa sha da ya mo so te mo ende ya ko cha shi land na sa nga ta te war shur ne me Oh yeah, I did watch in the video. Tagana jam shaking is rani. So if you don't know someone, please like and share and subscribe. Chiro, mama, chiro. And so, someone take care. Okay, bye. Bye. See you in my next vlog. Bye. Sitting on a garden, I'm